ole lir tu te ka chanala kalolom le vek chawa heti news chip che zo kin ron posa tinaron soine ni zana aizol chan mar venga le thei che sola mo phurtuangai bike khal tu mi pani voin khan police man me ni sompanga komsan ni somni parok ni zana aizol chan mar venga lir thei che sola mo phurtuangai mi pani te chu voin khan police tenan mana aizol police station thana an kolmeka voina kota shoi ni donane kota an shoi to ari no mane talan tongin nizan zan laidar sompani vel khan zarko da changa chan mari lampana tlan scooter le chan mari changa zarko lampana tlan bike cho chan mari cho saprong building tola ain taya scooter ngot chuang thingsul hlian dola Zonuntluangi komsom ni pathum chu an mani tai tu bike nunga tlan bike dang pakhatin achil joya amuna ka po chhon lovina thingala ne CCTV changa lan danin scooter tai tu bike te hi wrong side ta an tlan ti alangane thudon danin he vandoina boral nola Zonuntluangi he tuikol nota kef pakhata thukania nizandar som pakhar le min som thu dewa doran khara hemin nuwa an holam cho an che sualta niarena ne Zonuntluangi he dora hian ninhi chi ala thok man nia shetani Zonuntluangi rong hi voin khan civil hospital aizol endikani nuwa an khwa thingsul hlepan poinia voin chun handar nivel khan voi ngalane ten news channel tarlangane he thil chung chang hian comment tenom tak mai pakhatin arang komela chupa mel pot chuan ran telang he hiya man mola atak salum lai khanin polro tin comment tenom tak le diriam tak chungin aron comment ane hetia comment tenom tak mai he dan hianin india dan hina phallawa chumai ba ka mithi chunga ni le ngala dunna nei to lawania he thil chung chang hianin hete comment tu he he palaka hianin fire an thelu tong heng hiane chupa churan taran tel kan tumanga chumi ma chuanin nula Zonuntluangi dor athona nei tu par rong choka chupa thil sei chu kan ngai thlawanga enchin lok taila kan lo sei veange an hathona nei tu kania zanlam dor kan kharfel dar som pakhal achen via kain ti fai nuwa a hong konga dar som pakhal lemin somnga polivela cheswalan ne CCTV footage alo chok to mo ve theu chu kareng tlerol zan re thlanchak an tawngkhumtu palane awan doi thlaken kaini po kan shel hei khop mai ama hi fele te matak nun nem takane khoin zan reila ma hian tlan wak wak he sim sham to teo poisoilo mahun eng takin ator pha achungde tan phei chuan aril run athlak dona chen tina soine treng khat khan lo pui pui an soya zan re entinge chhuat heya zan re dar som pakhati thlang ate nula chutiang zan re tak taka tenga tinge chhuat ti ten ran soya treng khat khan a hret chen lo wanga ya zan re taka na thoka hote po hi anum ve thine tonlaya phei chuanin zan re an tho chi te po hi om ve thina dora phei chuanin thengkhata kha thengkhat hian an lo hrethiam to thin si lawa an rin thuin an lo zel din ta vak mai thina ne mi pakhatin te na va bia aizola iomem o chome dor bungro ve lain kazina tina soya imo ko hi FB vela milo post sak thengem le milo share sak thengem le musit tong lam ti vel ani mi lawania milo hre thiamula min ngai dam sham don nia tiana soine an chui chian na ama hi barma mi tin an hre chuak to tak tak ni ma a ming poran talang telane kalauti suala nizat le disrespect zong ani lawni o tiana soine heti hana soine man maula atak salum la hian polro tia accident to ka boralta nul chung chang soi to hi beka han tuma kol adu lo ala thailawa hetianga tongkam zamole moilol tuk phu chok tu hian social media kal hlanga ngai dam dil na post rang taka asiam lo ni chuan social activist ten mal donte kan shetira ama hi shetu kanomani chuan in lo shil donia ashem na hi aneb lowang ani lovek poin kan police te hian FIR submit khir ngai lovin malarose tin post anon siamane heta pakhatin ron post ati hian amingte poshetoni hei hi nula Zonuntluangi komsom ni pathum ruang diriam taka comment to sonmon lal aka DRS just ko detail kan shetoyo heti khopa nula fel le teima hin vandoina raphlak tak ato na chungchanga leina na khongai na le zapana chete ma nei lo zonga chedo meshang he epui van tlang kara khosa chunjom torin kan du bek kher loin alang tiran soya heta thelman nan tein tinaran posa he tongkam te nom tak mai he mithi to te diriam na mai chia shim te zalona hmusit na nia mithi chungte lo tan po an hle ne a shem na dan he point sang sang oma he tongkam bek well the body still warm
ti he ITX somruk pasari e atlinga kumsari tan le chengnoi som choi theina ne report ka tum mek lion kan mi fel tak tak ten an lo report lo he kalom le mai tinaran soi ne hei hi mai hmusit na le mi thiza lo na ne ya bel po har sataka ne report he lot tuin a she mm tur anga yang heta pakhatin tinaran soya cyber crime OC ka bezo chia milo shile a contact number ero ala nei lawa screenshot khi ka thon tin soya FIR English an zia kha ti hian mizo tungin kalelin tira ti hian han chher chho taila true the officer in charge cybercrime police station Aizawl Mizoram thupui FIR kapu hele kha hian thatakin ron mu che se kati hle mai hele kha ka zia chan chu ka chung te ang me ken meni som pali kum sang ni som ni paruka motor accident wanga boralta Zonuntluangi let chung changa Instagrama comment tenom le real route nor thei tak zia chung changa ne meni som panga kum sang ni som ni paruk khan aboral tho zalen news Instagram page antarlan nuwa mi pakhatin atak salum la hian polro ti comment aronda he thu hi zalonan satak mishing ru puzo lo zia rel rutan thei tak ania boral ta chunga ipat mai chena lam hoile ti dudan atipunga ne he comment hian hunhar sa to sa antor lion achung te thien tele a hmangai tu te rel ruwa lemna satak a thlena ne comment tenom takazia nuwa mitam taken mithi chunga tungkam moilo fangin ansoi sela anten lea ma se in thim lo na lan tirama comment ti bo emo ai chuan chumishing chuan angai nep zong le tel zongin midanga changle zela he thil thleng hi rage page anga soya lungai mek le dodal tu te hmusit zuibok achet dan enin ti luile midang mitlak tumna ang alanga mithi chungtele mi poiril run na po ngai poimo lovin awm he achet dan hian ti du dan le ril run na ati thui jol so chubaka he complaint kan bo se la hian mi puin an social nuloka chumishing chuan a comment ji amasak a delete Instagram ming athlaka a profile po private in ada zuiti kan mo chuak hetia ati chung po hian sei ho na in nam nei bidang atel khum zui zel ache dan en hian thim lo chan pumpel tuma ti lui anga online a ti du dana le boina cho chu ala chun zom zel comment chu delete to ma se ati bo main screenshot le fin fin dang chu von that ve kan ito he thil he mi thile chung ko lungai chung chang ani awangin thil sensitive tak ania cyber crime cell hian digital record om ang mangin he machine he chui chok thoi sela he thil he uluk taka chui cheng torin za takin kan nge na cheu tin FIR anzia chuanin an tar lang ani YouTube channel a zamorong kai mi pat mai channel am hoi thon tho chiar thin channel nei tu pani police ten man to ne ti hian news in ran tar langa YouTube a zamo thon thu ti chok the mi pani police an man meni som par kum sani som ni parok YouTube channel thang khata mi pat mai channel am hoi thon tho ngel ngan tak tak chiar thin ani thu an don bo zoyen cybercrime police station chuan YouTube account ngai hla su puitling huang ti nei tu Henry lalrin poikom som ni pakwa hun tharveng Aizawl chonimin zirtomni khan an mana puitling huang te YouTube channel nei tu wal mang izwala komsom thum panga chaltui phuldung sai chu voin khan an man vele ne Mizoram police chuan social media le online platform danga te hetiang mi pat mai channel am hoi thlak video le thon thu te thedar chu dan kalani ti shatoren mi puite chanona social media manga dan bo chia te chunga nataken Mizoram police chuan action ala zel don tian soi DDK Aizawl junior technical assistant nulal ram chani cho anche nain tuk ver tangin thlai na the meni som paruk kumsani som ni paruk bong kon sauta chengmek nulal ram chani kumsom thum pakhat cho anche na in tuk ver tanga thlapalin damdo in panpuini ma se anu na chan manani lawa nizan zan laidar som pani vel khana boral nulal ram chani he champai district a dungtlang khuania DDK Aizawl junior technical assistant na thokmek ane arwang he voina an khwapan puyane